ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯗꯦ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯉꯦ JCB ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2 ट्रैक्टर अगर फोर्सन दो नंबर 3 रोलर नंबर 4 पीस के टोटल लाइबाक से आइना खमदा टाटा मरी मंगा दे ओरंगमने अदो नुमित क्या नि चंगी प्लेंटी अखोई एक्सपेंडिचर मैम संगमने एजुकेटिव से 2030 दे वर्क तोरंगमने ऑलमोस्ट नुमित क्या नि चंगी अदुगा कयम वाखी कयम नुंगाइखी कयम साउनखी मरक्तुदा सेंगना हारबकता अखोई जे फिन नतबनिना लबुग हजा टेम थोरंग बहो नबदा असुकी मतेक अखोई गे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सिंगी मियोय सिंग अमसुंग लेकाय सिगी volunteer sing asuki matik support pibirai almost 20 days sema matungda yamne struggle tawra matungda ngasige condition si oirakpane adudigi sigi condition se matung tung koina so sahi khuding gi chathai se idumai khangjai khoi so almost atop area da sapam matam da so akoi gi MBCC na sinba tournament se 365 days ne 66 days tadi silleba matang sahi da so 366 days ta livia le ga 367 days ta singa doineba sahi kuding gi sumaina pangthok pasi yam thakani ngai ni thawal AC gi manung da khoi gi MBCC na siliba tournament asidi khoi gi manipur gi yam tamjaningai oiba khoi gi lottery gi ticket ta khoi gi serial wise ta pi matam da 1 2 3 gi da manung da tournament khoi ti manipur da phajabada 1 2 3 gi manung da challadaba tournament amani haiba se masi masoi thamjaram ge yam thakali sumain sin base tung koina silu अखोई ऑनर तौबीरेब सिंगसु अदुकी मतिक पुंसी सांगना तौब ngambagi खोदाना पंगल पिन वोइसनो ngasigi match ase tika team kana kana sanagadori ngasigi match ase danger squad lilong amasung Firoz 11 mojingani na ngasigi opening match ase sanagani yamna nungai gani khalle team mani makki player sing ase asuki matik manipur ra maming leiraba number leiraba player kya yauri asuki matik phajagari khanjai tournament media coverage Northeast Window Mirasa Kori Managing Director na gi makada New TV gi staff sing na coverage tawni swai gi matanga di sponsor mati media gi matanga di tenda po pham se kamai thambia sponsor se hanan su tawe dubo hadakna suki matik phajana khoi da support pi bi re mingoi na panjarabata khoi gi tayai MJ Masud Ryan TBS Mantri Puhrina saurwa thodang lobi re aduga अखोई ग्राउंड असिदा सेल इबा थेल इबा स्पॉन्सर मयाम से सिगी सु कंपनी खरा सिंगसिन अदुम सपोर्ट तौबिरए अदुगा ngasiगी मीडिया लाइव ता ngasiगी न्यू टीवी लाइव ना अखोइना हाई जरुबता या बिरकपा पुक्चेन चावना मसिगी दमक्तसु असुकी मतिक थगचरी अखोई तंजासिदा यामना नुंगाई नवासना मरु ओइबा टूर्नामेंट की जर्नी कमाइना लाखिगे अदो कमाइना मतम संखि अदो सिगी लाइव फिबम से अखोगी एरिया सिददी नंबर 1 हाइना थाबा यारबा पोट अमने लाखिबा सिंगसु अवाद अपा लेरगसु मसि कोऑपरेशन पीबा लेकाइगी लेरिबा सिंगसु मतेंग पांगबा इमाइबेल से नवास अरोइबा क्वेश्चन होइना मखोइ से थोकपै चांगदि वाले जेनेसाइड बनगुम्बा शटडाउन गुम्ददि मांग थाइ अदुगा नुपी सु जो होगल इबने सानरोइ सिंगसे नुपी सिंगसि पुथोकबे तंजा से MBCC ना कदाइ फो फिरे लौगदौरि सेंगना हारबकांदा अखोई कम्युनिटी असिददि मुस्लिम कम्युनिटी असिददि नुपी से खरा सुंबा स्पोर्ट कुंबा सिदा खरा थवाय यावबो वाले अखोइना सुमाइना मथंग मथंग सिलागदि तुंगदसु हेना थवाय यावबिरकनी सपोर्ट तौबिरकनी खल्ले मखोइना करिगुंबा सपोर्ट तौबिरगदि अखोइना मखोइगे तंगत लेपली हाइबसि मियाम मांग खगन जगे अदुगा मुस्लिम कम्युनिटी दसु मणिपुर दसु टीम मिंगोइना पल्लबदा अबागुंबा RCC लिलोंगुंबगदि हानना दुम प्लेयर्स लेखरे नुपीगे वुमेन टीम अदुबो मखा ताबदा अखोइ खुलसिदसु मखोइना सपोर्ट लेरगदि MBCC ना मतम पुनमक्त लेपली हाइबसि अदुम खगन जरे थगचरी यामना मरु ओइबा इंटरेक्शन गी खदनबगी तंजा आमा मिनट खरा खदंग अखोई फंगबसे यामना नुंगाइजै तुंगकोइना MBCC ना साथकबा टूर्नामेंट खुदिमक्ता लमदम असिदा लेबिरिबा अहल लमन मरुमपांग इचाइचल इमाइबाय क्वाइके बे पुनमंगना कोऑपरेशन सपोर्ट पिनबियु हाइना आई MBCC की सेक्रेटरी की मैके थमजरी अदुगा पीस की रिपोर्ट खितंग लौजगे कोई 22 ऑलमोस्ट ये ओइरंगने
21 da yungba 19 years ne ba do yamna phajare 14-15 days the long journey koi gi semakpane aduga some crack akoi swaida crack lai risidi dum lai gane koi gi chingnei ba or ga su ngasai gi chosan ba dikhara yawe ado batting pitch nai ne uje aduga bowling pitch te ujade almost 15 overs 90 balls 120 130 20 overs 120 balls ta de dum 140 150 aduga ngasi dangers ka koi gi Firoz ka siso yamna aring player na kan ni both side se kanan leta gu de khangri captain aduga pitch si swaida khidang akoina yeng matam da masina koina good pitch ne ko swai sina koi gi best level ki pitch ne aduga sina yorker ne aduga magi yard aduga magi stick line ki position line si almost akoi gi ICC ki style format de leijare yamna fantastic oi aduna koi gi weather ki condition matung ina nung chubi phibam leite aduga nungsa sa ba sina kitang sawi koi gi ingak pasi do kitang ing di inge aduna players sing su adi sa ba ki chang di leiroi aduna yari ma ting asi ki pitch sida nawas first batting na opportunity si hengadar second batting sida opportunity hengadar I think that will be better after 2 match, but today fast batting will be some chances. What is the prediction? Who will win the match? Danger 11 or the Firoz 11? Is the prediction? Right now, I cannot. Oh, you cannot say. So it is a fantastic piece of the 7th level Open Tennis Ball Cricket Tournament 2026 ki yamna fazaba outstanding piece oiba ma oire base ai thamjage and the first batting na 15 overs 30 90 balls 120 130 or 20 overs sanragadi 140 140 chances possibility average first batting na ngamgani ai base masi piece report ki meke de thamjage thank you so much from the press report amadi thagachari ikai kamnajari ba Sanwas koi ki secretary MBCC bu ikai kun bu usari thagachari Thank you. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔ 11 ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯐꯤꯔꯗꯣꯁ 11ꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯆꯪꯁꯜꯂꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯐꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯦꯡ ꯕꯦꯡ ꯏꯁ ꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ 7 state level open tennis ball cricket tournament 2026 ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯁꯥꯖꯣꯛ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯤꯁꯣꯝꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯇꯣꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ Hello. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯁꯀꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯗꯣꯁ 11ꯒꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯕꯗꯨꯜꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯟꯖꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔ 11ꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ As a coin will go up in the day sky for the first opening of the 7th state level open tennis ball cricket tournament 2026 organized by the Morning Boys Cricket Club. We are in the Green Airport. It's the land of the Tawal. 7th state level open tennis ball cricket tournament 2026 organized by the Morning Boys Cricket Club. Biggest contest in all of the sports of the tennis format. For the mouth of watering on the top of the table classes. Battle for the heavyweight champion. Is two captain. Is the toss time coming up. Is the box office. For the Blues is Bashir Rahman. Looking good in all the format of the tennis era of Manipur. For the white in corner is Farhan of Danger 11. He's the danger man and the hitting man. And one of the tough, the talented, experienced, crispy match referee, Mr. Qayyum. Qayyum will hand over to the Bashir Rahman. And Bashir will flick the opening coin in the day sky. His head call from the Farhan. First opening, looking the surface of the soil is fantastic. You won the toss. What do you have to decide? Bet or ball? Kasi toss nga magadi bet hangadar, ball hangadar. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒꯦ Run si kya mula biyay? 15 overs or 20 overs ti decide tarani 90 balls ta kya mo expect to biyay nga sige surface of the soil si. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 180 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯠꯁꯁꯦ ꯊꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ Reasons for that toss nga misigi manam khalisi bet khalisi bet khalisi manam kaigilo. ꯕꯦꯠ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ
Any team chance in the lineup, I did opening match asigi lineup si kamay tawi some 4 players allowed kitang way badina kamay na ngasigi si squad si kamay semi. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯠꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ. All the best, Farhan, Danger 11. Basir lost the toss, 180. Squad ti Firoz 11 gi yamna fazaba squad amdi oiri moisu squad su fasari ado dos or gusu ball han tau gadori kamai na feel tau ye ngasi toss mai thi raga so ekoi bowling lineup se dum nopte aduna ekoi na 130 120 adai dan namagadi ekoi ni am line na chase tau gani khale akhoi 120 130 CS easily done tau gane bodi hydra do squad ti kamai tau ye ngasi gi live se squad hai se national mari khatang oi bani na ngasi ekoi de national ahum khatang yawarne albasit se out of station oi maram na ahum khatang yawarne aduga thoidok pa changes laite Manipur Ranji player still go sanare day 3 season number 2 session number 2 akhoi dua tau se Ranji gi Bihar ka sanare mane 520 ni akhoi Bihar na logi se Manipur zik 240 50 on the best se Jotin ga Ronald ga ni lady Hello. kamai thambia Makata na ani du na pairaga di Ronald amadi Jotin na makata na beto pairaga di makata patieng pang na baseman lai raga di adom ilai na cs tau ni khat Ma'am dua tau se last question tournament kamai tau ye ngasi gi silib se MBCC gi mamang da su MBCC ki tournament se ko ayam matam da dum participate tawe ado handak ki sina hen na phajaya na ai mota thamge all the best both the captains the news from the center you. is Delta 11 won the toss and they have elected to bat in the opening first day of the 7th state level Open Tennis Ball Cricket Tournament 2026. Thank you so much from the toss time. Sound system okay tarabo. Hello check. Hello. Okay.
Hello. Wallahi wabarakatuhu. Ngasi January ki tang kun gamari thang janumit ing kumja lising ani ka kun gataru yai farba numit yai farba pungpham fazaraba mani gupta gi lighting oi gataru ba machu kaya gi color kaya na 7th state level open tennis ball cricket tournament 2026 sinjariba morning boys cricket club sanajariba ground asina moijing lengoijing he ground asida pangthokchabagi tanja adu punamaki ayaba laujarga thoram haunabaidamakta punamaki mafamdagi ayaba laujage aduna ahan mamakda ulima kiram singh haji munsi ahal laman marumapang ije sel imai bel satra satri na harul phai kibi punamakna loina maru oibadi youth singh sanaroi singna leng thokpiraga achinba kya lergasu haiba fazarba tournament asibu yengbiduna mapung fan biu haina su sinjariba organizing committee ki taraptagi nolukna ningsingjari ngasigi thoram asigi daista lengchin bigada basing matamano oina koksinjage ikai khumna matik charaba ikai khumna jariba mingoina hangat charabada Sri Akram Surjakumar Singh, the Honorable MLA Khangabok Assembly Constituency na ngasigi thoramasigi chief guest ke famam nangalengsin bine medamakta ikai khumna magaloina na nolukna hangatchari officials sing amadi khoigi executive sing na guard of PB na medamakta nolukna ningsingjari loina miyam ahuba kubak amakatang achinba kaya leiragasu honorable na ngasi opening message asibu mapung phang gani haina lakpi medamakta su sinjariba organizing committee ki taraptagi thagatchari Matang makasa tagboina karamasigi guest of honor gi famfam langaling sin bine bidamakta ikai khumna matik charaba ikai khumna jaraba mingoina hangat charabada Janab Muhammad Fazur Rahim Honorable ex MLA Wabagai AC Working President MPCC Husu masigi tharamasigi daista lengsin bine bidamakta nolokna hangat chari tharamasigi guest of honor gi famfam langaling sin bine bidamakta ikai khumna matik charaba ikai khumna jariba mingoina hangat charabada Janab Muhammad Amin Saha Honorable ex MLA Khetrigaon AC busu masigi daista lengsin bine bidamakta nolukna hangat chari thoramasigi makha satrakpada function asigi president gi famfam langalengsin bine bidamakta ikai khumna matik charaba ikai khumna jariba mingoina hangat charabada Janab Mir Kasim Moijing Mayum President MBCC Moijing Gusu ngasigi thoramasigi function asigi preside tobina bidamakta ikai khumna magaloina nolukna hangatchari miyam ahuba kubak amakatang nolokchage ngasigi thoramasigi makha chatrapoina special invitees ikai khumna jariba mingoina hangatcharabada Sri Konsam Michael Singh retired Assistant Director Sai Manipur Busung asigi thoramasigi special invitees ki famfam langalengchin bine medamakta ikai khumna magaloina nolukna hangatchari makha chatrapoina ex Pradhan Moijing GP ikai khumna badamatik charaba ikai khumna jariba mingoina hangatcharabada Janab Muhammad Abdul Waris Pusu ngasigi thoramasigi daista lengchin bine medamakta ikai khumna magaloina nolukna hangatchari thoramasigi makha chatrapoina proprietor Ryan Group TBS Mantipurki mingoina hangatcharabada MJ Masud Maibambusu ngasigi thoramasigi daista lengsin bine medamakta ikai khumna magaloina nolukna hangatchari mathangda Managing Director Chumthang Group Private Limited Imphal ikai khumna matik charaba ikai khumna jariba mingoina hangatcharabada Janab Saruk Moijing Mayumbusu ngasigi thoramasigi daista lengsin bine medamakta ikai khumna magaloina nolukna hangatchari makha chatrakpada Managing Director Dream Sign Advertising Imphal Janab Israr Hussein Busu ngasigi thoramasigi daista lengsin bine medamakta ikai khumna magaloina nolukna hangatchari mathangda Founder New Light Public School Moijing mingoina hangatcharabada Janab Muhammad Nazam Khan Busu ngasigi thoramasigi daista lengsin bine medamakta ikai khumna magaloina nolukna hangatchari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯦꯗꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯡꯌꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ opening kirat pibinabidamagta Marubi Sayasna ngasigi opening asibu hawdokpinabidamagta ikai khumnamaga loinana nolokna kaushinjari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. صدق الله العظيم. Tagachari koi ngasigi thoram asigi ikai khumna matik chara ba ikai khumna jariba mingoina hangasrabada Janab Alhas Dr. Muhammad Riyazuddin Khan Global Excellence Awardee SE Power Department Government of Manipur busunga sigi thoram asigi daista lengsin binaminamakta ikai khumna maga loinana nolokna hangachari amadi respected sarbu koigi presentation gi koigi lingyan fi tambina minamakta official gi mekaida mukana nolokchari yamna nungsiba khonjel ama Haram Sharif ki the sonba imam amagi Sheikh Al Juhani gi makon manba dugi konjeluna ngasigi hawdokpaga mari leina fajaba saktam ama thambiramainamakta MB Sayaspu punsi sangna anayak yaudabida ingna signa afaba konjel sonba ngamagi Allah Rabbul Alamin awang mathakta pangal thona pinabo oirsno Tharamasigi makhas chatrak boina welcome amadi keynote address PV nemedamakta kai khumnajariba Sanawaz Secretary MBCC amadi Vice President Youth Congress Thobal Assembly Constituency na ngasigi thoramasigi taramna op amadi nungi warol PV nemedamakta ikai khumnamaga loina nolokna hangatchari Assalamu alaikum. Morning Boys Cricket Club Mojing Lengo Jingduna Sinjalang Jatuna Pangthok Charakliba Tarelak Suba State 11 Open Tennis Ball Cricket Tournament 2026 ki opening ceremony asida Saruk Yabiriba Lakpiriba Akoina invite tawrubda haijarubda harau harau yabirakhiba akoigi organizing committee bo support tawbirakliba akoigi special invite singbo hanba maktada ikai khumnabo uchare aduga parja sing lekai asigi thangnaba khundagi khullasidagi ngasigi opening ceremony asibu mapung phan bigani haiduna
lakpiriba punamakpusu thagatpa phongtokjari mingoina pallabada ngasigi gas of opening ceremony asida chief guest ki phapangangda election birakgadaba mingoina panjarabada Siri Oibo Wising Honorable MLA Thobal AC CLP leader amasung XCM Manipur Maki Achin Bakhara dagi nasi opening match asi yauba ngamkhidre mathangda President Mir Kasim Mojing Mayum busu MBCC ki mekai dagi taram loksinjari guest of honor sing the Sri O Surja Kumar Singh Honorable MLA Khangabok AC busu MBCC ki mekai dagi taram noksari akoige MLA Honorable MLA si mafam asida lakli basi tournament horakpadagi adom akoige opening dasu closing ceremony dasu finance dasu adom yobi ragalai koina hai jarubada sukimatik akoida support pibirakle masigi damak dasu nasi kudong chabalau jaraga sarba ngai leitana thakachari mathang asidi MD Fazur Rahim Wagbai Honorable MLA ex-MLA Wagbai Esibusu Taram Nokchari MD Amin Shah Honorable ex-MLA Khetrigao Esibusu Taram Nokchari Sri Kosam Michael Singh Retired Assistant Director Sai Manipur Busu Taram Nokchari MD Abdul Waris ex-Pradhan Mojingji Busu Taram Nokchari Alhas Dr. Muhammad Riazuddin Khan busu taram nokchari duga mingoina pulapna pandabida nasigi lengbirakliba khwai tarabu MBCC ki mekai dagi taram nokchari akhoi ge Morning Boys Cricket Club Mojing Lengoi jingna sinjariba tournament nasigi cricket tournament nasigi maroiba teams ti khullasidagi afaba sanaroi singbo awangba thak ki level da puthoknaba हाइबदे डोमेस्टिक लेवल दा यौनबा होनबा सिदा लाइकाय सिदा लाइरिबा प्रजा खुदिमकना लोइनना MBCC गा खुसमनरगा चटमिनगे हाइबा पंतम अदुनी होजि होजि नो टू ड्रग यस टू लाइफ हाइबा पंतम असिसु यामना मरु ओइबा पंतमने पुनमकना सिनजेलान जरिबा सिदा सपोर्ट पिबियो अखोइगे टूर्नामेंट असि सिनजरिबा मफम असि अखोइ फिन मक्ति नते अखोइ मोजिंग की ओइबा फिल मेन फिन अमा लेजै फंक्शन तौवे आबा अदुगी फिन दुदी MCN ना कॉन्ट्रैक्ट लेखिबना सुगुम्बा टूर्नामेंट सिंग सिनबगे याबदु फंगदबना मरम ओइरगा टूर्नामेंट सिंग असि मखा चत्थना ममांगदगी चत्थरगलेबा टूर्नामेंट सिंग असि मखा चत्थना सिनंगाइ होनबदा मफम असिदा ताखिबने मसि पब्लिक प्लेस नते अखोइगी लम असिगी मपु ऑनर हाइबते मिंगोइना पंद्रगसु अखोइगे लम असिगी ऑनर सिंग बोहनगाइ लेतना थगत पफोंदोकचरी अखोइना सिनजगे हाइबता मखोइना सपोर्ट पिबिरकपगी दमकता अदुगा अखोइना सिनजरा लांजरिबा सिदा अखोइगी क्लब अमा ना स्पॉन्सर तौरगा सुमाइना अखोइदा केनो तौबगी खुदोंजाबदि लेतबनिना अखोइगी MBCC क्लब असिना मखा ताना दुम सिनजरकपनि जही खुदिंगी सिनजरिबा टूर्नामेंट असिदा सौरांगना ngasi phota estimate changjakiba mayamda hapetang khanganjage MBCC ki maikaidagi koi ground leveling asi haran labu ko irambani sumaina tarakna bhona bada yamna struggle tawraga semjabani masida 28000 muk changi duga peace leveling banner se ayamba kharat di akoigi sponsor to birai duga sponsor tawraktaba kharasu akoigi organizing committee ki mekai dagi koina namjabani aduga opening match function lasi phauda maintenance tawbada su chawraba akoigi paisa changi aduga stage ki live ki media coverage amasung others singda punamakta hojik phauda ngasi phauda 1,23,000 mukti sangre aduna akoigi sanabachibu thawai hapiyo aduga tournament asibo thawai hapiyo aduga lekai asida leiriba khul asida leiriba mioi punamakna akoigi tournament asibo support tawbiyo aduga MBCC ki maikai dagi apilama khatang tawjage mayamda sanaba sidi magi feeling duna
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯈꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯆꯩꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯅꯣꯠ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯁ ꯈꯨꯗꯥ ꯍꯥꯐꯤꯖ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯤꯅꯣꯠꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯅꯋꯥꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ MBCꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯕꯗ ꯖꯅꯥꯕ ꯑꯜꯍꯥꯖ ꯑꯕꯗꯨꯅꯨꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯕꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯃꯤꯅꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯁꯥꯅꯋꯥꯁꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯃꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯎꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇꯕꯁꯦ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯁꯔꯁꯦ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯙꯔꯃ ꯀꯔꯃꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ MLAꯁꯦ 59 ꯂꯩꯕꯅꯦ 60ꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯐꯤꯗꯥꯁꯤꯗ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯅꯦꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ 2015ꯗꯒꯤ 17 ꯐꯥꯎꯁꯦ MNCAꯒꯤꯗ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯑꯦꯛꯁ MLA ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ACꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯩꯅꯁꯦꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ MBCCꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯜ ꯅꯝꯕꯔ 1, 2, 3ꯗꯗꯤ ꯆꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯅꯣꯛꯆꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯉꯟꯕ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯤꯁꯤꯀꯟꯇꯥꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯜꯂꯥ ꯔꯕꯨꯜ ꯑꯥꯂꯃꯤꯟꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯖꯋꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯋꯤꯠ ꯀꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯩꯕꯨꯗꯤ ꯍꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯩꯇꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯍꯦꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔ 11 ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯔꯗꯣꯁ 11 ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯑꯞꯁꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯦꯝꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯟꯑꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ 2 ꯃꯤꯅꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯅꯋꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ
It is not a stadium. It is a Colosseum. It is not a mass. It is the opening day of the 7th state level 7th state level Open Tennis Ball Cricket Tournament 2026. It is not a ground. It is the battlefield ground. The match clash between the two teams is for the light pink, represent of Basir. For the white in corner, Farhan. Is the bang bang out of the park and the Himalayas into the background of the MBCC and the Fajr. Hey! Niya mahubag ko ba ang pananulog siya kaya timan ni magkidamagta o paning kidamagta? Sound kitang like piroy say. Yes. Opening kita magta team manimak lengthoga ozek chapsana line the left sakani straighta akoy ginawas na litauri at kay executive member kayom na litauri akoy tournament na sige nga sige hawdo pa siyam fazaba sakta mama uba phangosi nga sige dai selection biba singsu akoy lengthok biba singgo ohuba kuba kata noksi Nakachari, ako'y team players na line-up tawbirin. Ako'y line-up tawbirin na miyam punamak doon na lekhat minaraga sanalay baki anthem asibu perform tawbirin na magta nolok chake ako'y mangdeng biriba lakbiriba singsu doon na lekhat minase minat ani katani ako'y laibaki isay asi ikay kung nabaus siya na so nolok chari. Ako'y tarak kining ngay minakisi ako'y sound system gi dagi nolok chari. Nga mahubag kuba kaloy na laibaki say anthem perform loy kro matung na sige taroma sige dai selection birba sing na chief guest of honor madi function gi president na lit tawra koi gi special invitees na sak mai khang na big tanjado player singa lomina semne photo session lo big tanjado lomina sai na nolok chari to official sing na election birga koi gi chief guest of honor
function की president amadi special invited simbu god of biraga akoi ki field ki मैं इस election biragani aduga photo session with akoi ki player interaction ki tanja do longmina saina amukana na luxury. It's the player lineup for the Denver squad. Nawaz, Farhan Khan, the captain, Biswajit Nasir, the man in fire, the bullet man is Saddam Saha, Avinash, one of the great wicketkeeper in the tennis era, Mr. Anand, Sana, Anus, Sakil, and the server is the Denver squad. And the Firdaus 11 squad looking good in all the format of the tennis era. Abdullah, the captain of the Firdaus 11, Samir, the fireman, the collection man, the wicketkeeper Sadat, Akil, the all-rounder, Danis, the best, the bongs of the bongs and the bongs, Junaid, Wasim, Salim, Razak, Habibullah, and Anis Khan is the squad for the Firdaus 11 of the opening day. Miyama huba kubang pada nolok chage. Mamang na pamibasing kubang kusi. And the Fajar hey. Your favorite DJ, Fetsky is in the mix. Okay, opening kasi honorable kagabong SC amadi honorable ex-MLA kailawi SC na akoi hogdok chakre amadi nasi ki function ki president loit na guest election bibasing na amadi special invited na hogdok pi tre to na nasi degidi hogdu na Nepal na akoi ki sa tagadori ba 7th level open tennis ball cricket tournament 2026 ki miyam punamang na matang sana lengthok piraga mapfana yengmit na afaba sanaroi sing putok pada ima IBL sing na sauraba thodang lobiu haina su sinjebo organizing committee ki talating noloksari alon lakpiri ba se haipete ngasi ki attendance se akoi ki 1,200 and something di yausale ado na nungtigi 5,000 6,000 yeng mangambal se akoi ki adugi thona ado do laimina se aibasu amuka na noloksari.
Hello. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯕꯗ ಶ್ರೀ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯈꯪꯉꯕꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯕꯣꯏꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ 8ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯀꯁꯤꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯆꯥ ꯐꯖꯨꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦꯅ ꯃꯥ ꯍꯩꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯤꯟ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯛꯁ MLA ꯀꯀꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒꯤ MD ꯏꯁꯂꯥꯃꯨꯗꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ MD ꯑब्ꯗꯨꯜ ꯋꯥꯔꯤꯁ कका वारिस एक्स प्रधान MD अयूब खान SS बालेश्वर सिंह अलहस मोहम्मद रियाजुद्दीन खान अलहस डॉक्टर मोहम्मद खैरुद्दीन शाह अलहस अब्दुल नूर अदुगा दाइस लिंसिनबिरिबा मिंग ओइना पंजद्रगसु लेकाय लमदम असिदगी अदुगा तो मफमदगी लाकपिरिबा रेस्पेक्टेड दाइस के मेंबर सिंह पुनमकपु सुपचनजरगा आई अहानबा मक्तदा पुनमकपु इकाई खुमनबा उच्चरी सानबा लाकपिरिबा कोई प्लेयर सिंह अदुगा लेकाय लमदम असिदगी अतोपा मफमदगी लाकपिरिबा मीडिया की टीम पुनमकपु सुपचनजरगा आई अहानबदा इकाई खुमनबा उच्चबगा लोइनना पुनमकपुसु सलाम तौजरी अखोई पाबुंग अखोई XCM हाइबा तारे महाक्सी ngasi फंक्शन सी सुसोई सोइदना याउनबा हाइना कोई चचा फजू होय करी होय मैम तौरगा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी कसु कन्ना नहानदगी कनो तौरगा लाखने अदु थादोक यादब थबा अमा इमुंगी युमगी थबा अमा हाइबा तारे लाक्सलक्तना अखोई ngasi ओपनिंग सिमक्ति कनो तौबु ngamdre दुबु हयेंग हेना नुंगाइबदी क्लोजिंग द ओइगदोरिबनी अदुना क्लोजिंग द करिगुंबा ना तैचादना सिदा आउट ऑफ स्टेशन ग ओइद्रगदी अहाक्सु कोई पाबुंगसु सुंसोई सोइदना याउनबा तौजगे हाइदुना ngasi ahanbagi tanja se lojaraga I kano tawbune adu yamna interest laina haiba tare laikai sigi sinbiriba organizing committee lampak leitraga su sanaroi mayam sing sigi yengaga sahi khudingi khoi temthokpagi sahi khudingi kano toroga khoi gi ground gi maintenance su yam phajana moina tawse yam phajana thawai yauna tawba aduna khoi hana dagi yengnaru matamdadi cricket masana sida हाना मोइजिंग गी ओइना यामने हेना खोई प्लेयर सिंग पुथोपसी आइदी खर वाटप्रा न खलमे दु हंदक सही मंगा तरा सिदा खोई सोमना कन लैरिबा फील्ड हेक चा खो लैबा फील्ड अचौबसिमदी क्रिकेट की फील्ड ओइना स्पेशलाइज क्रिकेट की फील्ड ओइना ओन खरबने अरा दु मयाम लाखबजे सानाबा फंगदबा सोमना कन मयाम जे पुथरागा सिनबीबा खोई यामना आइना हाइरसने आइना सुम थम आइना थमजरिसिनि सिनबिरिबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से मखोइना सैक्रिफाइस तौबा हाइब तारे मोइना कथोकपसे अखोई केंद्र सिगी ओइना खुंगंग सिगी ओइना यामना चाउना थगतनिंगाई ओइ हाइना आई थाजजै अदुना अखोई अंगंबा अखोई मयामगी प्रजागी सेवा तौगे हाइना थोलैबा अखोई अंगंबा मयामनसु सिगी मखोइदा सपोर्ट फुल सपोर्ट तौबिबा एहाकनसु अंगंबा फुल सपोर्ट तौजगे हाइदना
ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯚꯦꯟꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯁꯦ सिगुम्बा इवेंट मयाम सिगुम्बा टूर्नामेंट मयाम खुंगंग की ओइबा टूर्नामेंट मयाम से लैरमद्रदी रो टैलेंट सिंग मयाम हिडन टैलेंट सिंग मयाम सिंग से अखोई थीबा खंगबा ngमोइदरिन है दुना मयाम सानदसु सपोर्ट तोरग लाकपिरी खोजिकसु सपोर्ट तोबिखो अहाकसु लमदम सिगी मागे सिगी प्रजा की सेवा तौजगे हाइना प्रजा की मिहुत अमा थोरक लैजरिबा अहाकसु आई अंगंबा मतम मतम की डेवलपमेंट लाख की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की दरकार लेरपा करी करी तानारगा एनी फील्ड सेमजन बने खंगदे पिच सेमदनी खंगदे करी खंगदे अंगंबा मिशनरी अंगंबा अखोई पांगन की थबक ओरो करी ओरो अखोई अंगंबा मतेंग तौनबा होनजगे हाइबा वहाई खरसे थमजरगा ई मतांग सि टेंशन जगे आइसे मथंग जु पुंग 3:30 मरी सिदसु मीटिंग को लेबा मंगा दसुम लेबा अदुना हंदक सिदि खर तोय अदना मयाम लोइबो याउनिंग मने दु ओवर मरी मंगा बोक्ति आई खांगा आई येंगा चसरगे हाइबा वाई खरसे थमजरा ई मतांग सि टेंशन जरगे लोइसन जरपदा आई पाबुंग की साइड तगी अहाक की साइड तगी मयाम दि चंगंग मने दु फाइनेंशियल हेल्प खरसु अखोई अंगम खरसु तौजरंगे हाइबा वाई खरसे थमजरगा पुनम मपु अमुका ने काय खुमना पहुचरी थैंक यू थागतचरी यामना मरु ओइबा वारोल थम्बिनमक्ता सिंजरिबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटीना रेस्पेक्टेड सर श्री ओक्रम सुजकुमार सिंह ऑनरेबल एमएलए खंगाबोक एसीबु मतम सुपता पुंसी सांगना लेबाकी सेवा तौरगा पाकोलोय ओइरगा चतपंगंबगी खोदाना पांगल थोना पिनबो ओइरसनु हाइना मियाम पुनमकी मफमदमदी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी तरफतकी नोलुक सबगलोयना मकासा सपदे अखोगी थौरमसिगी अखोगी प्ले से मतमनि थेंगकपनिना प्ले ओइना अखोई हौनबगी तंजा दु पुनमकी लौमिनरसे हाइना नोलुकचरी अंपायर अदीदा करिगुम्बा पॉइंट अमखतंग सिंजगे करिगुम्बा फिल्म मयाइदा लेरिबा पोस्ट अमदी तरा सिदा करि कोइना बॉल सि सानरको मतमदा पानबा तारगदी हारिबा बॉल दुदा लौबरलदो बॉल अदो रीबॉल ओइगदबा The Dander squad on the striker is Mr. Anand and the non-striker, Mr. Anus. Is the pass bowler, the paddling end coming from the Aussies. Mr. Junet is the right arm pass medium. And the umpire call is the first ball. Here we go. 7th state level tennis ball cricket tournament 2026. It's a two-dot, it's two-dot. What a delivery, a good delivery in the first ball and the second ball, 111 kilo per hour. The youngest star bowler of Manipur is Junet. The man in form is the fireman. It's the pass of the bounce and the bounce. A good delivery, another.
It's a warm welcome by the Anand. One bounce over the roof. 4 runs on the board for the Danger 11. A flick cover. Missed fielder from the Razak. And the 4 runs on the board for the Danger 11. The passing on the offside. And the second bounce of the first over by Junet, one of the outstanding youngest player of the Danger squad 11. That's big and lovely. It's the first maximum of the first over. It's bang bang out of the park, and the Himalayas into the background, and the 6 runs added to the scorebook is a 10 comes up for the Danger 11. Kasi tournament na sige, maruoiba co-sponsor singa dudi noluk chage MJ Masud Maibam Proprietor Ryan Group TBS Mantipukri Matangda Miss Anjana Medi Advocate Guwahati High Court Panel Advocate AGVP S Toiba Managing Director Kanglai Construction The Peace Hospital and Research Institute Imphal Sek Nur Hassan Proprietor Studio by Kanglai Park Inter Imphal. As a new bowler is a Danish right arm pass medium. Saruk Mojing Mayum, Managing Director, Jumtang Group Private Limited and the Kanglei Driving School News Check on Imphal. Israr Hussain, Managing Director, Dream Sign Advertising Imphal. Rahman Medical Store, Mojing Mina Bazar, Anis Medicos, Mojing Kongkok Sina. Tournament Asigi, Yama Sawa co-sponsor, Tabri with the Baktasu, Sinjeva Organizing Committee, Maketiki Tagasari, Tungkoi Nasu, Mating Pangmagi, Alara Bulala Minawang, Batak the Pangal Tona Pinabo Irsno. Another good delivery from the Danish. 121 speed kilo power is the fastest speed of the first inning. A good delivery from the Danish. Kasigi, okay, umpire lady basi Khalik MNC Gini Amadi Riani. Aduga match referee Sanawas social media gi kogi lady basi na MBCC gi besta live coverage pizari. Aduga matang da kogi quick heroes the lady basi na live score ujik PDC Aziz Amadi ELBS score karta Anas score sita Naki aduga media coverage live coverage ujik follow to view coverage to view notice window new TV 24/7 asi ujik quick live coverage pizari quick social media sina ujik coverage to sina quick Julfikar Rahman aduga is the good over for the Firdaus 11 is the Madden of the first over. At the end of the second over score is 10 with no loss. Julfikar Rahman digital creator sida live coverage of the PJD.
This is the first signal, extra. And the umpire calls the first bounce of the first innings. A good bounce from the Junaid to Anand. What to do? It's a long off and the single run set it to the scorebook is as the 11 comes up for the 12 come up for the Danger 11. Whoa, 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 whoa! On the leg side. And Yusik is out. Is Biggie. Is Yus. Into this third stand out of the park. And the bang bang. Out of the park and the Himalayas into the background. And 6 runs added to the scorebook. 18 comes up for the Danger 11. And Yusik from the Anas. It's a lofted start for the Anand. Another 6. There's a ran, go away. There's a 6, go away at the MBCC. Tobal Moijing. Miyama Uba Kuba, but not Chage. That's up in the air. Another 6. 2 consecutive. What a lovely 106 meters from the pitch. A lovely stroke by the Anas. And the 6 runs added to the scorebook is 31 comes up for the Danger. After 2 6 and single runs, easily done. The job is done by the Anas.
Is the 4 over gone, score 32 for no loss. Here's a new baller, Mr. Wasim. It's a right arm pass medium in the pavilion end coming from the Kiwis, the Black Caps of New Zealand. What a good run in between the two batsmen and two steps run from boundary from the Seth Hussain. And a couple of runs added to the scorebook. What a gas his ass and gone. The man in form is gone. Anas is the first down for the Danger squad. It's 34 for 1. The running of the 5 overs. What an outstanding good partnership between the two batsmen, Anand and Anas. It's a 34 partnership. And the new batsman is the Gurshu Parvez. What an outstanding inning. 22 runs in just 20 deliveries and the 3 maximum in the strike rate of the 110 by the Anas. And the 1 down for this Danger squad and 34 for the loss of 1 wicket. The co-sponsor of the 7th state level tennis ball cricket tournament 2026 is the MJ Masud Maibam, the proprietor of the Rand Group of the TBS Mantipuri. Another good delivery from Wasim and MS Anjana, Miss Anjana Mehdi, Advocate Guwahati High Court Panel Advocate AGVP, and the S. Toiba, Managing Director of the Kanglei Construction and the Peace Hospital and the Research Institute, Imphal. Yes, it gone! What a good over for the Firdaus Alaman, the man in form, the fireman, the bullet man is gone. And yes, 34 with the loss of 2 wickets for the Danger squad. Back to Pavilion and the new batsman is the Saddam Shah. The fireman is on the crease. The Sheikh Nurul Hassan, the proprietor studio by Kanglei Park Inter Imphal, Saruk Moijing Mayum, the managing director of the Chumthang Group Private Limited and the Kanglei Driving School Music on Imphal, the Isra Hussain, managing director, Dream Sign Advertising Imphal, Rahman Medical Store, Moijing Mina Bazar, and the last one is the Anis Medicos Moijing Kongkok is the co-sponsor of the 7th state level tennis ball cricket tournament 2026.
The first free hit. And lovely. What a wonderful stroke. Easily done. The job is fine. And the bang bang out of the park, the Himalayas into the Thawal Moijing. What a good bounce from the Akil and a single run set it to the scorebook. Yes. Here's a 6. Hello? Co-sponsor of the tournament, MJ Masud Maibong, as the proprietor of the land group of the TDS Mandipri. Mr. Anjana Mehdi, the advocate Ghatia Court of Penna Advocate at ZBB, and S. Toiba, Managing Director, Kangli Construction and Peace Hospital and Research Institute, Imphal. He's a Sheikh Nur Hassan is the proprietor, studio by Kangli Park Interior. Nor LC Imphal, Saruk Moijing Mayum, the MD, Managing Director of the Chumthang Group Private Limited and the Kanglei Driving School News Yakon Imphal, Isra Hussain, Managing Director, Dream Science Advertising Imphal, Rohaman Medical Store, Moijing, Mina Bazar, Anis Medicos, Moijing Kongkok, Hari Basing Asina, Yamak Chau na co-sponsor to do na tournament Sibu.
ꯍꯧꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯁ ꯄꯋꯥꯔ ꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ On the scoreboard is at the end of the 9 over score 63 for the loss of three wickets. Samir to Anand. So what a wonderful opener batsman Anand Naurem is 28 runs in just 19 deliveries and a 3 fours and 2 maximum and a 147.3 strike rate. Samir to Nasir. That's big! It's a reball. The umpire call is a reball. Scorecard is Mr. Anas. As a score sheet is Naki. And the live score, Quick Heroes is the Aziz and the Elvis and the Media is Northeast Window 24/7. It's a full toss and a boundary. And the 4 runs, a wonderful added to the scorebook. As a 68 comes up for the Danger squad. As the umpire signal is the white. Northeast Window 24/7 live coverage period tonight. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Northeast Window 24/7 live coverage ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ Yes, that's up in here. And second, Nasir Shah gone. Another down for the Danger and 68 with the loss of 4 wickets. And the Fajr, hey! It's a new batsman. A wonderful batsman for the Danger. It's Mr. Nawaz Khan. It's a right-handed batsman, the strike rate of 200. Samir to Nawaz. What a good delivery and a single run easily done. And the 69 comes up for the Danger. That's up in the air. Yes, taken. The fireman, the bullet man is gone. And another down for the Danger squad is 70 with the loss of 5 wickets. And back to the pavilion and the new batsman is Mr. Somojit Elai Sana Wayengbom. As a left-handed batsman is the pavilion coming from the West Indies.
Just like this, Chandrapur. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ danger squad as a danger squad ki ngasigi match se kamain tauge 70 wicket with the loss of 5 wicket in just 10 over tram ngara sanai se. Yes, 5 overs remaining. Over manga khatang ding gaisile 120 130 se run lauba ngani haina khanjabra si matang da kamain thambi adum aikoi baseman huzik sanaribini na aikoi wicket so mari khakta manga khak turibini na aikoi 130 40 dai mukti lauba yai na ina asa taw ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯖꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯌꯥꯏ adum mayamgi level da adum phajabra in khalle aido adudi mayamgi mochu makha pole ai khakta no opinion pibina di yaroi misi kanana kagane danger or the Firdaus haiga the prediction de haibiyo prediction ji aina khanbada si hujikti aina khanbada Firdaus na kitang namlap chatpra in khalle adubu message match ni ngaki bolama ni gi makha poli bolama da ta kek da tawbada si bo poni na masi haibadi ngamde adubu Firdaus na kitang chatpra. Yes, that's big in the high. Yes, 16 to the stand and 6 runs added to the scorebook. It's 76. A wonderful shot from the Nawas. 122 meters. A long distance of the first inning. And the bang bang out of the park and the Himalayas into the background. Takatsa de scoreboard ki mingsi kay kauge. Ako'y kay इम्तियाज Imtiaz. Mingyam pase. Tournament yam pase. Ako'y lady score se. Another 6. And Rennie and the 6-6 go away, and the Ren go away, and the Hughie, Octa, and the Biggie for the Nawas, and the 6 runs added to the scorebook is 82 comes up for the danger. Yeah, look at the Male. Remaining so 4 overs more than actually the total square score is projected 15 per over the Salaki. Look at the Male. खंगे अदम होइगे अदम रन सा Another back! Yes! Into the third stand and longest sixes of the inning. A wonderful 3 consecutive sixes and the 6 runs added to the scorebook is ITI and the bang bang out of the park and the Himalayas into the Tauban Moising Girls and the Haiba Wafam say Yamna Fazaba Wafam ne and Yamna Fazaba 6 ahum consecutive Kanbai Yamna last over gi 4 moments tane and the dressing room they celebrate the wow romane. Last question. Another. Yes, Farhan, celebrate 4 sixes in a row, a wonderful stroke, and a 6 runs added to the scorebook. Yes, ITI with the loss of 5 wickets. A huge 6 from the Nawas, a wonderful, a beautiful, a fantastic, and that ball goes like a treasure bullet. Last quickie, 60 Ren go away to single run set to the scorebook and the 11 is gone and 94-4 with the loss of 5 wickets. 4 overs remaining. 4 overs remaining. Imtiaz 130-40 si easily done to wangang badrang amoy driver si Imtiaz na kumbigani adug score yam kuana kai sine koigi organizing gi yam chaw bu thodang ase 140 150 expect to dabra 130 mukti logada mal kanang ka kan tang haina adu de amma sahana dribina high batting amde winning prediction danger squad 60% and the koigi Firdaus 11 gi 40% adum leire haiba ai kanjai aduga mathang gi koigi kai mingse koigi somna changjan gi imai bel sing se koi manga tha de haiba do koigi ngasi hangi se koigi lakpam sing da chana thangna bagi yamna maru oina sisili basi yam pai aduga sumaina su tawgadamni sumaina su mating ba koigi ima ming kai kaubi ge sikatang da habiyo koigi lai si si koi hangbada karne ming si kai ngai nati
ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯅꯦ ꯎꯠꯀꯗꯕꯁꯦ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒꯦꯝꯁꯦ ꯋꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯤꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯃꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ What yes, 6. It's a long on down the track and down the ground and 6 into the second stand. A lovely, lovely sword from the center and the 1-1-0 comes up for the danger element. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯣꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯔꯥꯎꯟ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯀꯤꯒꯗꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯦꯟꯗꯤꯌꯦ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗ ꯆꯠꯁꯦꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯠꯁꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯒꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯨ ꯈꯨꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯈꯨꯝꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ Essos, what a wonderful that ball goes like a treasure bullet and the 6 runs added to the scorebook and the 1-1-6 comes up for the danger element. Also MBCC da haigadra hairoidra. Khangde. Haini. Akoigi angangsing asisu MBCC gi wafamda luxury aduna hojik changchali sina akoigi stool akoigi stool gi kangu du sangja kedum interaction akoigi sound system se phangdi phangalu ko asida sangchalo akoigi yamna hauna sari aduga si yaudra-gadi akhoi player sing gi awabo oiduni yam thaganingai ni sumai ta du player sing bu akhoi assalamu alaikum chacha kai ming kauge salam akhoi tournament si phajabra phajadabra di ngasi di yam phajaina uje swai gi matang se tentak na chana kamai phongdok ninge inshallah ngasi gi game animak matik chaya in lawai yam phajai eng bada puning yam hui yam phajai mayam babo yam nungai alle amasu sire aduga akhoi gi labuk oiraga su labuk oiraga su ground si dum leire sahi khudingi pangthoe yam nungai MBCC se tungkoina cooperation piragadi ngasi 7 syllabus 50 golden jubilee celebration pangthokpa yabagi tanja adu leirakadra haibagi wafam di kwai kamain thambe chacha yes campus ki matung in de aikoi chai khudingi su mafam cheda adum pangthoi adubo campus ama matik chaba ama laiba ngamagade
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯀꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦ ꯁꯣꯝꯕꯣ ꯌꯥꯁꯤꯟ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯔꯤꯌꯜ ꯅꯝꯕꯔ 1, 2, 3ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯗꯤ ꯐꯦꯔꯗꯣꯁꯤꯂꯣꯕꯦꯅ ꯀꯥꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯤꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦ ꯅꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ 24/7ꯗ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯋꯥꯅꯁꯨ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯐꯖꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯁꯤꯗ Yes, that's big. Into the second stand. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯐꯝꯃꯤꯕꯅꯦ ꯁꯥꯔꯤꯌꯥꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯨ ꯇꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SS 124 with the loss of 6 wickets as the plenty of 6. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯍꯪꯉꯨꯅꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯞꯇꯥꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯃꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦꯉꯣ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯁꯦ ꯂꯥꯞꯅꯔꯣꯏꯁꯦꯕ ꯅꯛꯆꯅꯁꯦꯕ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯅꯦ ꯅꯈꯣ ꯀꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦ ꯅꯤꯁꯥꯔ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯅꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯗ Hello. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯒꯅꯨꯗ as the 126 yes the clip saw and the couple of runs added to the scorebook is 127 with the loss of 6 only 1 overs remaining of the first inning ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦ 1,400 and something the attendance ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ first time ꯅꯤ in the history of Manipur ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯡꯗꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯃꯤꯔ ꯀꯧꯋꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ
ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ 24/7ꯗ ꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ MBCCꯗ ꯃꯁꯤ MBCCꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯃꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩꯕ ꯔꯥꯍꯤꯜ ꯔꯥꯍꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯒ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯃꯥꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯖꯍꯔꯨꯗꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯃꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗ ꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯌꯔꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯀꯨꯔꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯅꯃꯥꯖ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ 135 ꯋꯤꯀꯦꯠ 6 ꯁꯨꯔꯦ ꯂꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯅ ꯐꯤꯔꯗꯣꯁ 11 ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯇꯤꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯡꯉꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯒꯗ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯚꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯠꯇꯤꯡ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤ It's the bang bang! ꯈꯨꯝꯁꯦ ꯑꯁꯂꯥꯃꯨ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ ꯁꯖꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯒꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯗꯣ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯐꯤꯟꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯪ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ At the end of the first inning is the 15 overs 90 ball Dangers 151 with a loss of 6 wickets. ꯃꯤꯡ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯑꯩ ꯇꯁꯂꯤꯝ ꯀꯧꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩ ꯐꯤꯗꯣꯁ ꯑꯦꯂꯤꯚꯦꯟꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯣ ꯐꯖꯩ ꯀꯅꯥ ꯀꯥꯒꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯐꯤꯗꯣꯁ ꯑꯦꯂꯤꯚꯦꯟꯅ ꯀꯥꯒꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯅꯁꯤꯔꯒꯤꯗ ꯇꯟꯒ ꯁꯥꯒ ꯂꯨꯄꯥ 50ꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯍꯟ ꯅꯁꯤꯔꯒꯤꯗ ꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 50 ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯗꯍꯟ ꯅꯁꯤꯔꯒꯤꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ
Janab Alhaj Dr. Muhammad Riyazuddin Khan, Global Excellence Awardee, SE Power Department Government of Manipur na yam tendak po warwol thambiyu haina nolok na hangatchari. Koi ngakpi gani koi gi thoramasigi warol thambi de bidamakta ngasigi guest of honor gi famam lang lengchin biriba ikai kumna badamatik chara ba ikai kumna zariba mingoina hangatcharabada Janab Muhammad Amin Shah, Honorable ex-MLA Fort Category Asina, Warul Karadang Tambina Bidamakta, Ikai Kum Namagaloina, Nolokna Hangachari. Timbiriba, Imai Ben Singh, Alaman Singh, Satra Naharon Singh, Loina the Dice member the Lenkat Piba Aigi, Mor Mapija Mampun, Ikai Kumucharaga, Mambu Aina Hanan Salam to Islam alaikum. Yamna nungai ba ngasi Tawan Mojingda adi matam sanga ba matungda khanghogdana invitation ama khoi phangbagi damakta sumain tawdana Tawan Kendra su hairiba cricket ki tournament ama state level da taret suba weba state level ki tournament ama pangthokani haibesida thawai hakchang yaurang ngasi tangai phadana program khara cancel tok thoga ngasi lakpasida ngasi gi yeng sanariba team anigi tongan ba player amagidi yam phasan uba phange batsman gi yamna technical oiba pota yam phajaba bat paibe singna pitch ki mong yengaga sanaki be mong maram san uba phange but even opponent side gi su yam kanna moi koshis to wi moi honai moi yeng angam ba leina honadana to basi su yam yeng mada yam nungai ba thabo mani aina hygienic bidi sports cyber sisu ai khoi gi part of education gi makhan mani aduna sports asi jo khoina chakhotna ba honaraba hojikti ekhoi ge drugs na soklaba lamsingda drug addicts oiraba mayam singna soba lamsing sida nongna hawgala iba yumbiroi mayam sing sida sports khatana ekhoi na moibu group up tobang ngamgani haina ekhoi asam khak thamjari bani aduna tasengna hairabada yamna thakachinge masangni sumaina mojingda ekhoi ge cricket tournament ama singaga volunteers mayama attend to hollaga masumba sanabase masi upgrade tawna ba honaba level 1 na thamna bi honabada masi sajok to bi dai saruk yabadaina mam thagachari loine ngase gi phaminari ba gi marup hai tare Riyaz bhai mahaki lamdagi oina anambana player singsi oiba ai lilong digi oina anam oina man haije wonda adu man ai wonda haibadi ai gi lilong kendra da lam leite adu handakte ina lampirani haine mana adun lilong dala iba player sing khangbi oro ngasi mana sela lauthokrabni na aibu lauthokpi hai lauthoktarame lilong da phil am leirani haire temporary ga mapirani haire pi rifau lam field du lei rifau temporary ru sanabiro aduga field du leire kanda aduda halnaga मैम की फिल से मैम तो पिथोक चरगे काथोक चरगे हाइना हाबेसे लिलोंग मैम ने खंगबी हाबदु थमजरी मी असुमाइन सुप तौदना थवान मोजिंग की ngasi khoi la abanina थवान मोजिंग की सानरिबा लबु असे मसीदी प्ले फिल नते अदुना रियाज भाई khoi याना मतिक मगुन लेबा सेन थुम पाइराबा प्रजा सेवा तोगे थोगा अब मिसा अमने मसीसु नाहक न मतेंग चाउ तौदबा यादे हाबदि थमजरी से लिलोंग खतने ते थवान सुनी केटिगाउ सुनी लमदंग लेबा खुलिमुक्ता जा खुदिमुक्ता मितै की मफम ओइरो मुस्लिम की मफम ओइरो सानरोने लेबा मफम दे अखोय मैम संगगा मतेंग तौ बाबसे तंगाई फद्रबा मगोय दोरिबनि हाब थमजरी से अदुना ngasi ai इनाउ एंकर ना ai इनाउ एंकर जावेद ना ngasi entertain तौबदा यामना नुंगाय नुंगा entertain तौबिखरे थागचरी महा हप्ता दगिनी अदो मा स्वाइदा लाक्तना थवान मोजिंग असे महा की हान बोइरंगनि खाली खुंगांगदा
asang ngarak ubasi ma han moi di imphal de ba si di moi di na pi nu pi tu ubana te de moi di koi last ni udi se si ubasi ma si ingau ngau khitna itrubi ka spam tau tau ba se ma si su nungai ba makhana mane aduna encouragement tau ba se khoi thabuk ni encouragement tau mina si hena ya phaba nungai ba adum ba sangsanam semgat pa adum ba lamdamum oi ba ba se khoi manipur khone pokmin da nungsi chana lamina ba khoi thamna ba khona si har assalamu alaikum Tagachari, Yamna Maruiba, Warol, Honorable ex MLA Kechigao Esina, Egi, respected Sir Chana Muhammad Amin San Maruiba, Warol Tambikre, Sar Sutung Koina Punsi Sang na Muktang Latana, Laibaga Sitaki, Manung the Yobiduna, Afaba, Miamgi Seba, Tobangambagi, Pakoloi Tobagi, Pakoloi Oiraga Satpangambagi, Pangalpina Boishino Duna, second innings key. How never get a Tanzado, same Saraga, houses and I am Piana call to you.
runs added to the scorebook. So welcome to the soundbox commentator, commentary box. The two running of 20 with no loss. It's the 132 runs in just 80 balls. Yes, nice shot on the left there, and the one bounce into the boundary. Bashir Rahman is a 4 trace and a 1 maximum in strike rate of 200. It's a 22 runs in just 10 deliveries for the Bashir Rahman. Okay. It's a co-sponsor MJ Masud Maiban, the proprietor of the RAN group of the TVS Mantipukri, Miss Anjana Bedi, is the advocate at the Guwahati High Court, the panel advocate at the SGBB, the S2 managing director in the Kanglei Construction in the Peace Hospital and Research Institute Imphal. And the Sheikh Nurul Hassan is the proprietor of the Kanglei Enters North AOC Imphal, and the Saruk Moijing Mayum is the managing director of the Sumtang Private Limited and the Kanglei Driving School New Second Imphal, and the Isra Hussain, managing director of the Dream Sign Advertising Imphal. It's a pissing on the offside and just easily. And the Rahman Medical Store, the Moijing Mina Bazaar, and the Anis Medicos is the Moijing. Kongkok is the co-sponsor of the tournament. Nice shot, one bounce on the flex shot. And the 4 runs added to the scorebook is 28 comes up for the Firdaus 11. There's a long on. It's a digital creator, Julfikar Rahman, na kugi social media gi live coverage pizza to ka notice window 24/7 hata da liba sina live full coverage ki pizza ri adana kugi arapada nak pada liba sing kugi lakpa ngamdre hairaga su masigi coverage asida yengbi bagi khudong saba du pizza ri duna akugi flex state liba sing asi Ryan Group ki maruiba thongdang nobiriba tournament asigi asida loan available amasu pizari aga showroom sina kadai leibno matamda Mantipukri khogi handak anoba secretariat sangabadi opposite IT Park adugi nakanda khogi leirabani yam phajana khogi loan su pibagi khudong sabadu pizari haina su nolokchari. There's a 1,622 attendance in the opening first day. At the end of the 3 over score 31 with no loss. What a lovely stroke. Is the umpire signal is 6. What a style. And the 6 runs added to the scorebook. 37. It's a golden chance for the Danger Squad. Misdrop by the Anos. It's a misdrop in the 14 runs by the Samir. And the 38 comes up for the Firdaus 11.
What a set 3 step runs from the boundary by Saddam Shah, and the single run set to the scorebook is 39 comes up for the Firdaus 11 in a running of 4. It's the stretch cover drive shot and the 6 and the bang bang out of the park and the Himalayas into the Firdaus dressing room. What a terrific and 120 meters is the longest 6 of the second inning. That's big, big in the air, and 6 into the third stand. A lovely stroke by the Samir Khan, and the 6 runs added to the scorebook is 45 comes up for the 51. As the 50 comes up for the Firdaus 11, and the bang, bang, and the Fajr ahead for the Firdaus 11. Another boundary. 2-6, 1 boundary. At the end of the 4-over score is 55 for no loss, 97 runs in 66 balls, and the required rate is 8.82, and the current run rate is 13.75. As a continue, Mr. Somorjit Elai Sana Wahingbom. Kogi New TV ki hojek media coverage to with Priyajitna kogi leading part laurga tawjabane aduga siki maruiba managing director do Namira Sa Korini kogi media coverage to isi 24/7 Northeast window da coverage hojek nak dum coverage tawrga sali ana babok sisu sumaina yamna phajai aduga tournament su phajai aduga social media ki digital creators sina lagi marup Zulfikar Rahman gi page sangjun biro aduga dum live coverage se dum mapung phana ubu phangani akogi president gi yamna chawba thogdang ama yes 6 Samir is the ran is a go away and the 6 go away akogi president gi yamna chawga thogdang Kogi kai kum nazari ba mingoi nang kachabada Mir Kashim Mojing Mayumna Laurakpa sigi thogdang si koi thakatingai ni sumaina kogi angang sing si punchen minaraga akogi no to drugs yes to life uje thawala de akogi drugs aba mi leitre ai ba pau phangi da yamna net and clean da sana ba da mang thare ba si imai ben sing chu dum koi pau lo da dum khangi aduga akogi sanaroi sing chu no mo gi akogi hengalei kogi ising chaw ba gi type ta Torian pathok type ta sanaroi sing ne hoji hengali ise aduna lekai sidiki su amot pa sing asidi koi muthat min ase ta leiragadi kanglai pa ki wakhalon khallaga manipur dagi phatraba pot chai sing sidi akoi madugi mayok na bata khusu leigadam ni haibase si thambina ba wakhalon adudo nolok chari aduna president yes another 6 What a man, and this great man, that ball goes like a treasure bullet, and the 6 runs added to the scorebook, and what a lovely stroke at the end of the At the end of the 5-over score, 70 for no loss. Kogi Secretary Sanawaski Lauriba Togdanga Sisu Yamasauna Lawi and the President Secretary say Akogi Tawal Assembly Constituency man the MBCC ki Siliba tournament asida tungkoi na punsisang laidiba angang chingchika yamna cooperation piraga mapungfana laibang magi punsisang na pangal pinaboisno aduga sumay na yengiba babok adikara pati laiba ng pati laiba sinba kaya lairaga sulak piraga yengbiba kwai kipik pan magpuso sinjaba organizing committee ki mekedeke tagachari
What a clean ball from the Pisources. The captain of the Firdaus 11 is gone. It's 70 for the loss of 1. And back to the pavilion end, and the new batsman is Razak. Just like the Hardik Pandya. Okay, Sanwas. Ina yamna thaudang yam phajana loba ahing nungthil nungdang khangdana aikogi field gi oiro pitch gi oiro adudagi chakcha gira charoigira yam thaudang sumain loduna tung koina tarira kasilak pai haibase akoidi 50 sinbagi asam di uzai mandi 25 na silver jubilee ne aduga 50 na golden jubilee ne asi yaurakadra haibagi asam di uzai dubu secretary gi mose kamain thambia swagi matang siti koigi sinbagi continue perase Koige Alhamdulillah koige angang singsina tungda lakadaruba generation angang singsina su makata na silaw bangamna ba akoy na hona jabani makata na su akoy na su aduga mayam na su support piwiraga sidagi hena phajana chauna sinbagi pangandu pini ba oisanu na ladan to atawjare co sponsor makaigi nipane tawrise makoi cha yam phajana mawong thana tawri flex moi gi loina theli ko adagi presentation board laire gate ki changpham phajaba phijangi decoration mayam se akoi co sponsor di kamain thambia akoi gi wafam se swai matang chini yamna maru hoiri se haidi Guwahati da nang thajaroi ba nang su uramani chati mani Delhi chati mina pan dukandar amana apikpa nongmagi khara yonjabaduna cricket ki ne hara agadi tournament se lupa lakh ama donation tawbada ki deba number 4 gi chaningai drugs chaningai di makoi tawdeba akoi swaidana tournament tawni haragadi tawdaba aduga labuk lamkhangda mai tikpagi oirgadi hekta singje leitragasu maitan leitragasu leirga hekta tikpa swai matangadi co sponsor gi matang se kamain thambia Akoi tournament asida sponsor to birakliba akoige private limited company singsi asuki matik akoina chokthokchaba pokchai makoigi damakta akoige locality sida de akoige khungang singa sida de sumaina sports sponsor to rakpaise sina han boiram gadrana khalle sida MJ Masud Maibam ma ke chaurba thodang lobiri Ryan Groups ki investment tripurhina aduga akoige Madam Anjana Medhi abse mak Manipur dagi natte mak ase Guwahati dagi ne advocate oibani Guwahati High Court ta mak nasu chaura bai khoida contribution to bire donation to bire aduga makhata bada S Thoiba Sheikh Nurul Hassan Saruk Mojing Hussain Rahman Medical Store Anis Medicos sina chingba sina suki matik akoige tournament sida akoina high jaro bada makoina su har aurau ya biraga sponsor to birak parse suki matik makoi ki tamakta chokthok cha poksei sidagi hena matung tabadadi akoi ki tournament sitatana atopa tournament singda su sumaina company private limited boiro ma boiro mayam sina hena sidagi ahu boiraga sponsor to birakani haibasi akoi ki thajabani koigi mai uiba koigi arapadi ama tawri ise ma enga sa agre Guwahati tagi dukandar amana lag ama tawhedo mohoi di sports ki cricket ki koigi high court ki nakan gi lata se field ti tournament chaung taweba adu madam si yamna koi thagali sumain tor paisa arapadi ki tokhole imneba edi thobal mojingai se haida hammatamam gi chief minister ex minister ngasi di yaukadre adubo matung di yauna ba ngamba oisanu haidi kendra oiragasu yana phajama mongsin basida koi lak pa mini su yengba nungai ba khotpa de ki cricket ki team singsu nungai ba akoigi leiribasi Ramadan Mubarak lakadore mapung fana wana ana ekte kaithokpiraga sahi salamat ki sata hinbanga magi MBCC gi mekai dagi suno lokchari thagachari sana waspusu nasi ge sigum laba tournament asigi akoigi last kanana ka ga damale Mes se aidi ngasai dagi sin balang basdaya malai ramne na mes sida concentrate to wadi sengna rabana ngamjadre ado ojoji leiba score si soi khangjadre sengna ado score lady say akoigi 79 runs katang ai 53 balls 9 wicket in henni ko ado 6.1 ne ado logdaur se par over da run mapan gi chang da ne do Firdaus na sida de Firdaus 11 da kara chance hen wangwa male percentage se ojoji leiba condition sida adubo makhata bada cricket ai se sara bai se tambangam de
over the wicket and Yom Chasan keeps you out. Dona Makata Bada, Kariorito, no habiting am de do Messanimak, Nasi opening message the Sana, Timanimak, Yamna Sukimatic Paze, Makoy performancing young Bada, Mayamge, Tamoy Pele, Hiding Adoga, Sukimatic Pazana Susane, have a Shizake. Takachari, Sanawaz, Secretary, MBCC, and the Youth Vice President, Congress Ki, Tawal Assembly SCG, Yana Togdang Lowiriba, Kaikum Nazariba, and Takachari, or the score if you run 76, running off 7. अखोगे मैडम की अंजना सिना मेदी सिना अखोगे गुवाहाटी लेरगा कमाइना अखोगे स्पॉन्सर तौरके सिनी मयामना क्वेश्चन हंगनारी इसिबजे मसी सेंगना दुम हायरबदा अखोगे अंजना मैम से अखोय ब्रदर फिरोज सलम महाका खंगनबने खंगनबा हायबदि फ्रेंडशिप दि दो मोय यानबगी मतुंगिना अखोय सु अदम मागी मखादा सुरिबा अखोय तौरिबा सिलिब लांगिबसे माना दुम खंगे उरे अदगी आइसु स्पॉन्सर मचा अम तौजगे ना माना हायरकपने अदा अखोयसु मंगोंदा तौबियो ना हायबदा माना हरा औरो याबिरागा चावरबा थौदांग सि लौबिरकपनि अदुगा कंट्रीब्यूशन सु सुकि मतिक अखोयना खल्लुबगा माना तौबिरकपगा सुकि मतिक माना हेले तौबिरकपा मखा ताबदसु तौबिरकनी हायबगी आशा लै फाइनेन दसु तौरकनी हायबगी अखोयदा थाजब बिबिरकले मसिगी दमक्तसु अखोयगे लाइव असिबो यंबिरगदे थैंक यू MS Anjana Mehdi for your support to our tournament. Thank you very much, Madam Anjana Mehdi. Okay, yamna takachari. Di me kuiga rapategi sumaina sponsor sauna mating pangbirami da matuso sinjeba organizing committee ki taraf teki takasabagalo na uzik score ki fibam is a Firdaus 11 IT3 IT4 single runs added to the scorebook. IT4 for the loss of 1 wicket and the current run rate is 11.72 and the required rate is 8.68. And it's a couple of runs, good running between the two batsmen and Samir and Razak. 67 runs in 46 balls. Required rate is 8.74. Is the Madam Anjana Mehdi, is the advocate, Guwahati High Court panel advocate, AGBP. A wonderful sponsor in the 7th State Level Tennis Ball Cricket Tournament 2026. And the single run set to the scorebook. Saddam too. And thank you so much, Madam Anjana Mehdi, for your cooperation, for your valuable support of the 7th State Level Tennis Ball Cricket Tournament 2026. It's ITI with the loss of 1 wicket at the end of the 8th over. Asfajar Lengbiri ba yengbiri ba babok sing na timani makadamakta ahoba kuwa am kada nolok chage. That's big. Down the track and down the ground, and the umpire signal is 1 bounce over the roof. A terrific shot from the Samir is 92 comes up for the Firdaus 11 and the 55 for the Samir Khan. 5 maximum and 3 boundaries at the deliveries of 23. A wonderful innings, 55 runs.
Another easily done. And the job done is okay. And the job is fine. The man in form is on the crease. And a single run set to the scorebook is 93 comes up for the Firdaus 11. A wonderful partnership between the Razak and the Samir. Koike lamdam asida kisu Ranji Trophy sanaruba players sing Nasrul Islam amadi Suhail Khan busu koi MBCC na thagachari. Another. Yes, Deccan. What a wonderful innings. A super fantastic and a gorgeous 56 runs in just 24 deliveries. 5 maximum in a row and 3 boundaries. And Firdaus 11 94 with a loss of 2 wickets, running off 9. And a new batsman, Akil, is the under 23 leading captain of MNCA. Club asidagi under 19 Manipur ki team dagi sidagi haukiba MD Anas squad 30 chanbadadi mahak yaurak khidubo 15 players tadi yaurak pangam khidubo kanna honari matung tarakpada yawangam bagi Allah Rabbul Alamin pangal pinbo isunu aduga koigi lakadurba tournament kudimakta cooperation support piminasi aduga chathariba tournament asida matam chana team khudimangna lengbirak naba kasu khanganjari aduga ngasi ki tournament asida akoigi full cooperation day and night ta thodang lokiba ikai kumnazariba president Mir Qasim Moijingmayum Abdul Qayyum Sanawaz secretary Balam Belan Khan Feroz Alam Nawid Arbas Kamal Hassan Kago Saddam Rahmat Hussein yamna chawrba thodang ama lobasi sinjaiba organizing committee ki mekete ki thagachari aduga lakpiriba chinba kaya leiragasu tournament asibu mapungfa handaba yade haidina hawbudigi loiba phau cooperation pigani haina lakpiriba khwai ki punba pusu sinjaiba organizing committee ki taraptagi thagachari aduga maroina digital creator koigi Zulfikar Rahman chinba leiragasu tournament asibu hawbudigi opening gi hawbudigi hawjipho koigi social media da coverage tawiriba kai kumnazariba Zulfikar Rahman busu thagachari aduga Northeast window 24/7 koigi players itna lead tawraga coverage pibiribasu sinjaiba organizing committee ki taraptagi thagachari yam fajana full coverage pijari alna yamna koigi tournament asi fajaba mong fichang kaya gi color masu kaya gi lighting oiriba tournament asi bu mapung fana miyam punamana cooperation pibiyo ina sunu luxury. Where's the ball? Out of the park, over the roof, and the 6 runs added to the scorebook. And the bang bang, out of the park, and the Himalayas into the background, and the 100 comes up for the Firdaus 11. 51 runs in 33 balls. And the man umpire, 2 umpire of the opening, Mr. Khalik and Mr. Ria. Amin Segi, Jam Song and Todang Lobiriba, umpire Animagni. Yes, and gone. And the umpire goes off. It's another down for the Firdaus 11. It's 101 with the loss of 2 wickets. And a new batsman, Mr. Sahadat, the wicket keeper of the Firdaus 11, is a right-handed batsman in the pavilion coming from the Australia, just like the Brett Hedin. First ball for the first shot, that is 6 on the leg side, and the umpire signal is no ball.
As the loftier, the one bounced into the boundary. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MBCCꯅ ꯇꯔꯦꯠꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯔꯦꯜ 1, 2, 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯖꯤꯠꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯐꯨꯇꯦꯖꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ MBCCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯨꯛꯆꯔꯤ That's a win there and taken by Bishopsit. Mr. Akil down. The 1-1-2 with a loss of 3. And the new batsman, just number 7 of Fridos 11. As the 40 runs required in just 29 balls. The required rate is 8.57 and the current run rate is 10.84. A wonderful tournament. As the notice window is the media coverage, live coverage of the opening day. And toss won by the Danger 11. Hello, Pika. Good try, good try, good try. Này nó chuồng người này cái. Đang chuồng mà nào? Đang. Mà đang chuồng. Nấp. Cái gì? Bugün şeylerdi. Şimdi tam sen izle bugün şeyleri çıkarttın. At the end of the 11 over score, 119 with the loss of 4 wickets, 33 runs in 24 balls.
Yamna fazaba 6 ama. Long on the. And the 6 runs added to the scorebook is 125. Comes up for the Firdaus 11. Danish Khan. A well done 17 runs in just 6 deliveries, 2 maximum, and 1 boundary and 129 with a loss of 5 wickets. Is a new batsman, Salim. Is a right-handed batsman, and the batsman coming from the West Indies, Nasir to Salim. 23 runs in 21 balls. What a good delivery from Nasir. A good lift from the Salim. As the recovery rate is 6.90 and the current run rate is 11.06. Yaiko. William Fazakre. Kapkani hai, kurai dura. Bowler. Awal mayum lo. Oh, majid ki na bata gaya. Oh, sigan. Kana inu lo. Kuch sa masih gini dah. Dua kali deh. Mani juga dah. Sarifu.
Only 13 runs in 12 balls. 139 with a loss of 5 wickets at the end of the 13 over. It's high and high and high. That's big. Of the second innings, 122 meters, the longest sixes of the first day, and the 6 runs added to the scorebook is 145 comes up for the Firdaus 11, and the bang bang into the Firdaus 11. A terrific 6 from the Salim. The score level, 1 run in 9 balls. It's done. The job is fine and the job is done. And the Firdaus 11 won by 5 wickets. 152 with a loss of 5 wickets. And congratulations, the Firdaus 11 team and your whole entire team in the first day of the first opening of the 7th state level tennis ball cricket tournament 2026 organized by the Moijing Boys Cricket Club at the ground of the Thawal Moijing, Lengoijing. It's the first day of the first match. Ngasiki lakpiriba lengbiriba kwai kibik punamak puso sinjariba organizing committee ke mekai degi thagachari loina na ngasiki thormasiki daista chief guest function ki president amadi guest of honor special invitees kwai kibik punamak ko achinba kaya leirabasu tournament asibu mapung phan da yade haiduna lengbira pagi damakta su sinjariba organizing committee taratagi thagachari team animak puso thagachari amadi ngasiki maruoina north east window media coverage pbd basu Thagachari, Priyajit Amadi, Magi, staff Kudimak Pusu, Thagachari, social media gi, digital creator, Julfikar Rahman Busu, Thagachari, Adugang Asiki tournament Asigi, sponsored to Virapa Kwai Kibik Punamak Pusu. MJ Masud Maibam, proprietary and group TBS Mantipukri, Madam Anjana Mehdi, Advocate Guwahati High Court, S. Toiba, Managing Director of the Kanglei Construction, Sheikh Nurul Hassan, Proprietor Studio by Kanglei Park Inter, Saruk Mojing Mayung, Managing Director of the Chumthang Group Private Limited, Israr Hussain, Managing Director of the Dream Sign Advertising,
Rahman Medical Store Moijing Mina Bazar Anis Medicos Moijing Kongkok Hariba Maru Oiba co-sponsor Simbusu Sinjariba Organizing Committee Amadi Managing Committee MBCC ki Mekidigi Tungkoi na Punsi Sangna co-sponsor Dagi Hena Sauna Mateng Pangmang Magi Pangal Pinaboy Suno Aduga Ngasigi Maru Oiba all executive members, advisors, members of MBCC Busu Thagachari aduga lakpiriba ngasigi decoration tawiriba simusu thagachari sound system gi Mujibur Busu thagachari aduna arapadi anapada lakpiriba babok paiki punamak busu thagachabaga loinana tariba akhoi makha darakpa tournament adi nuktiki pangthokadorba tournament asida nuktiki match kudimakta mapung fana yengminaduna loidri fo mapung fan biu haina sinjaiba organizing committee gi makedege thagachabaga loinana miam punamakki mafamda thauramasi kaina yathang nijake aduga presentation ceremony ki tanja adu laujake ana punamakki mafamdagi thagachabaga loinana kaina yathang nijari amin wa akhiru damina alhamdulillahi rabbil alamin. To be present, the Player of the Match Award. Danger Squad won the toss and they have elected to bat in the 151 with the loss of 6 wickets in the 15 overs. And the Firdaus 11, 152 with the loss of 5 wickets in just 13.4. And the Firdaus 11 won by 5 wickets. Well done, well played, a magnificent game by the Mohammad Samir. Is the 5 maximum. Goes to Player of the Match of the first day of the opening. I would like to call off akoigi tournament asigi MBCC Moijing Dengoijing ki yamna full support cooperation day and night ki akoigi ahing nungthil khangdana tournament asigi willpower da achinba kya leiragasu tournament asigi damakta soibi yaro hina ahing nungthil nungdang khangdana thabak thoram amadi executive singna ta naraga sigi lighting oiriba sigi sound system sigi presentation board notice window gi coverage tawriba adagi digital creator gi coverage tawriba umpire akhoi negi iba adagi players sing lakna hona bada so thaudang logiba sing amukta noluk chage ahan bada ikai khom nazariba president Mir Qasim Moijing Mayum mathangda Abdul Qayyum mathangda Sanawas Belan Khan Firoz Elan Nawid Arbas Kamal Hassan Khago Saddam Rahmat Hussein asisu akhoi ngasi presentation gi mama ngasi election biring na magta noluk na ningsing jari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ I would like to invite Mr. Muhammad Samir Khan. You come up and collect the case award from Mir Qasim Moijing Mayum. Is the player of the match. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Muhammad Samir Khan ꯂꯦꯡꯁꯟ ꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯃꯥꯅꯒ ꯈꯜꯂꯣ. Well done, a magnificent game, a magnificent strike into the crowd. Tonight, the party begin at Al Hayat. Nang ngasay kamayan tawi 2 wicket laure aduga 56 6 mga thumakpase 151 chasing se yamna highest score ne kamay na field tawi ground si matungina. Ground si yamna nungai sana ba ekoi playing 11 se loina all under way ba aduna pressure leite. Adubo opponent da player star amadi yaw khre adubo hana de atopa area da de pula e kamay na field tawi ngasi se opponent da team versus team do opponent sa sakip se kamay tawi. Adum hai gadam ne yam tentak pa ne. Mike to kita tinggal lo. Player zaman player amma chat khasu mahut chinangai leibani na adum amma player hapaga adum chana. Tournament asigi journey si Europe ngam gadra hai bigi thaza balai bra. Lai. Ado akhoi patam sana akhoi lakadamani committee na se duga ngasigi khwaidi fajakiba nangi 6 lot se akhoi 122 meters ne sina longest of the first match ne duba mathang kya thar kamain tawe dugi short to aduk matang habiramo mathang 140. Yes, thank you, Mr. Sami. You collect the award from the president of the MBCC, the case award, player of the match, Mr. Samir. Thank you. Of the first match. Thank you so much from the presentation ceremony of the 7th state level tennis ball cricket tournament 2026 of the first day, first opening, and the Firdaus 11 won by 5 wickets. Thank you so much from the presentation ceremony.